Biasa ada berkenai. Oh berkenai teh sada. Boy, teh sada. Enak. Beging. Hai, teh nim. Baca lebay, baru udah benar boy ya. Pas udu. Tuang itu kini kosong, dia kini ya, sabut. Oh no! Kan kini na kaki magatulis ka, Jay. Lang karena takaw, uwe. Wah, kimagay dekat dahil dah. Sekali buka rin na. Lang, ladar. Dari gue. Sekali nagminum sekali buka ras. Buka aku aja nih, tenang kau, gampang keren. Saya berapa saya nih. Anak kayak gua. Iyalah urusan na. Lupa. Kayak konsum Nang. Murah aduh kau suruh kedai. Iya. Gua ya kari aku lang sendiri na. Yang penting teh lebay teh. Kenapa bang? Teh manis. Biasa. Gendak. Cian. Min, terus gendek na. Kai macam ni. Menjual susu sendiri. Wah, kini perkeliti lo. Ish. Berapa nggak sekeliti sini? Tahu kan enam dah. Wah, tahu. Oh no! Ponke. Kalau tahu saya nak sendak. Ada lah pon. Saya bulan na. Buat dia tahu bulan rugi. Dapat sekedar na ini. Buat sendiri dengan dia. Kalau retak kali. Nah, diskon. Takal na. Sige lang. Woi, sino natin? Jari. Wah, kita perket na. Berarti utang. Ano? Semua pengen. Bagus. Mai jawab. Sanggup kah? Koi, teh mui. Masuk muka. Kesusu sekali anak. Dah suruh kena pray. Pray. Teh. Teh sar, porque iyan denari bagi. Iya. Kaget tengkel ni. Takai. Teh. Beging anak. Ih. Takai. Dah suruh sendak. Kawan. Mau macam? Kau kini ni tok-tokai ni. Si marai deh. Ala-ala ni kalau udah ban. Ih. Gue. Gelari tengok ya. Aku dah putanari. KP ngari dah ini. Sen ngulit. Aku jang buti ku sini. Keluar tadi soal keluar sen. Ini matang sen kita. Gua batang saya ini. Tuyul. Bukan tuyul lagi muka tak sen. Ini na perlu. Gua kena TMTP na. Iya gua nari online nak. Oi, Online. kau online tuyul. Iya tadi na tergantung harga. Ada harga 500 ya. Iya terbabasa ke 5.000 mencet. Sidik nak kau ini. Ini sama sakit ini dah. Tadi na 5 juta. Ah, Harga 50.000. berarti reganya lebih kuasa ni. Hari bahasa kue 50 rata-rata.
Makanya kan buat solusi ya dah. Dia kan susu biang, sebab sendiri. Nak cinta. Mantapnya. Gua ada ge. Main sepan susu biang saja. Cukup, tapi harus tutup sendiri. Engkau muka mana kata merksa kerja laki. Maka perkara main kok solusinya Mantap. maka tu JJ saja. Belum sam. Esle gelar orang kuarta pagi setukun katilku. Bagi kata aku memberikan solusi bam. Engkau hal bengkala riset. Tanda nang memberikan jalan keluar. Kamu gini. Mantap ide. Ya iya dong. Pindah-pindah ke aku merat. Aku lari sa. Sa. Bontas tadi beres ngurunge. Oh gak ngebon. Gampang. Enam. Sedawar sagrain tuleng. Aman sina. Kemana sih kena? Teh dai perkara. Iya, aku pergi ini. Laban ban. Sigalari. Ya, Ulis lusia dai. cil ngirina. Oh masuk. Nah, bagaimana lagi? Kalian tuh udah bon, gue. Iya, gampang ah. Oke, Sudah ada solusi. Dua anak kena. Sudah ada solusi. Baik dong gini nah. Iya. Gue. Kurang mundai, guru tarigan dai. Wajar. Mau kalau fit naring. Kayak kendala nama putuskan. Aduh wajar oke lah. Wajah dan udah kau tetap kogi ya. Sikat. Serius dong kata. Keren. Hei, lah nih ke border ke ngutang Zaina. Gantang. Zaina lah, saling membantu, saling Menutupi. Mantap. Sekali mas. Kena. Ada buru tarikan minggu buru tarikan asal musik dah ya. Moto buru tarikan langa pindah nu enggau kubrekan. Jak dala. 3 kali aku urus rumah. Nah, setuju orang tua. Begini si sidapna. Tinggal SMS dek, aku di pohon kelapa. Datang ke sini. Oke, oke. Lani kaya meracun pada saat PT. Lama kau. Biar kaya jumuti nadai na. Aku merenda. Adi cinta iya. Ulakan sen nandai na. Ini na pe lewati na. Berarti dipertanyakan natin ng nana. Terus yang naik remat. Hei, saya pernah bunuh diri. Labo gara-gara ba natin? Ba, man jatuh cinta na yaman ba? Ay, nam. Oh, Bagi tahu pangalan Terus yang naik remat ban. Bagi-bagi, pwede, minat na. Ano meriah ko mo? Belum na kami. Lagi-lagi. Fungsi na kami. Ada solusi. Ada selalu solusi si mahuli si berikan kami. Yang terbaik. Wah kira-kira. Memang mantap. Mantap meningan. Dalam kin-kin. Dah aku tahu iya. Mantap ini. Pagi-pagi naik lari. Garu si dalam. Noyong nih. Gunari kok. Nibin ayo nang siang. Itu solusinya. Baik. Main nak ya. Merdeka nak. Merdeka. Solusi ngo berikan kami. Memang kukuri pesul kaya pasang kuatang. Harus kita semangat. Sekunci asal semangat sada ari kena dua anak. Gua kira-kira kini ya. Dana. Yang untuk kalian dek lunaskan ya. Tapi selari ulah. Kita udah alik aja. Buat pulpen. Ulan yang ngutang maksudku. Ulan yang bakal jadi pengusaha. Tapi beli ngutang. Kok lanim tahu hei. Kalau kapan sih bilawan dan Nina. Oh lebih saya lah, yo kalau kayak na lanai kan cocok bagai. Kita itu kena selingai dah. Lain pas dan perkara bagai. Telak betul kile ya, lo kurang terkenal lah. Tadi ban kena lakai. Tumpur ngakuin dah uwe. Iya. Ayun daw dahil ito gaya. Nagkaroon ko ni Ian Miska patah semangat begini. Hitung-hitung pur-pur saga.
Pasu-pasu na iman bano ka. Sa kagilin na eh. Iya. Hindi ka pala kayo nagpupungtiyan din na. Adi bagay. Waya. Krina lunas. Ya, adi bagay. Jam ngaloy perkere. Ulo kam lupa kare tulis lunas pas Tanda tangan ni. Tanda tangan itu. Menggo kita rahin lebay. Oke. Waya, tekan ya, lauskan. Run.